So guys, sumala po ito. Nanginig Berlin guys. Karoon magawas may kami hapon. Iabot may kagalina ng mga 5:30 or 6 o'clock. Yes. Karoon. Nag-washing dayong ko guys. Oh, always. Nag-washing dayong ko. Among sina. Tapos pagka ko man natulog si Jerbot. Mapanipag matao. Tapos, mga on me manihapon. Yeah. Wala lang guys. Pero, naagod. Bitaw, manihapon daw me. Kauna po. My goodness. Okay, so, yung ko nga, gamay akong kauna. Okay. Abot na me. Uy! Uy! Uy, so dark! Uy! Ngit-ngit. Yan, gina siya dali guys. Mamatay na siya galit. Sigaon na po di mo. Musiga ang tanan. Gawas nini. Dankeschön. Oh, gumingaw ko aning Berlin. 6 days. Charis. Okay guys, samarat to. Bye-bye mama. Chup-chup mga unsa ni. So, manapod to guys. Sumana mo og laag. Managlaag. Nakaabot na mi guys gikan og Rome. So morning guys, manihapon na pud mi kana guys sa amo ng favorite restaurant sa Indian restaurant. So pasiun na pa lang na siya guys, paper cracker man daw na siya, pepper. Oo. Nya ang among gi-order guys, syempre na akin na siya rice kay paborito man ni auntie. Tapos kana o duck na siya, duck, pato, salad o gulay. What is that? Chicken? Siyempre. No, half vegetarian. Gulay? Eh guys, ano to? Wow! Kaon po taog rice. Crunchy. The duck. Duck akong sudan guys. But not long, actually, let it sit inside. Better you bring it back out. Okay. Let's move out. Duck akong sudan guys. Okay, you get here. Akong gibalin kay arong crispy. Yan, anami o Berlin. May hapon ni. Gimingaw ko rice guys. Puro pizza, pasta. Ito sa Rome. Hindi rin makakalang ko rice tungkol sa Turkey. Turkey restaurant. Okay, sumagot guys. Laban mo.